Reka amakengurukire inshuti banywanyi bacu mukomeje gukurikira ibiganiro n'amakuru byacu muhereye ijyanye no ku migabane y'amakungu yakorewe abahereye mu karere k'ibiyaga binini kanamwe muhereye mu gihugu cacu cyiza c'Uburundi mu makomine agiye atandukanye turi ku igenekerezo rya 27 ndamukiza 2024 tukaba tugarukanye amakuru atose aba yatojwe n'abamenyeshamakuru bacu bahereye ijyanye no cane nkamwe yaje gufyanda sabone kutarabikora amanuka munsi y'video uracubona ijambo sabone ufyonde ko uracubona akazogera ufyonde ko amatuje turabana amakuru tukugezaho kuri imbonesha kure imwe rudende bagezaho amakuru yizewe amakuru aba yateguwe n'itsinda ry'abanyamakuru riherereye mu gihugu c'u Burundi ndetse no mu buseruko bwa Republika Iharanira Rusangi ya Kongo. Izi ni ingingo z'ingenzi amakuru yacu araza kwibandaho. Turaza kukubwira ko byari bicika byari bikomeye muri Loni ubwo abahagarariye ibihugu byombi abahagarariye igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Kongo bateranye amagambo aho Kongo yongeye kumvikana ishinja igihugu cy'u Rwanda kugira uruhare rukomeye cyane hano mu ntambara iri kubera mu buseruko bwa Republika Iharanira Rusangi ya Kongo. Turaza kubigarukaho muri aya makuru. Turaza kukubwira ko kandi impunzi z'abarundi zibasiwe bikomeye cyane haba muri Tanzania ndetse n'ahandi dore ko byamenyekanye ko impunzi ziri kwicwa. Turaza kubireba muri aya makuru. Turaza kukubwira ko kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika biciye muri Joe Biden perezida w'iki gihugu yiyamye bikomeye cyane u Burundi abubuza gukomeza gutanga support hariya mu gihugu cya Kongo cyane mu ngabo ziri hariya ziri kugwanya umutwe wa M23. Turaza kukubwira ko kandi mu Burundi ibintu byakomeye cyane dore ko ibinyobwa ari byo ibizwi nk'ibisindisha cyangwa ibyo abenshi bazi nka vyeri byabaye ibura hariya mu gihugu c'u Burundi biri gutegwa n'iki. Turaza kubigarukaho muri aya makuru. Turaza kwinjira ku rugamba hagati ku rugamba turebe update ziriyo. Biri kuvuga ko rero umutwe wa M23 rwambikanye Rwindi ni agace gakomeye cyane M23 ubu iri gukontorora bikomeye cyane. Turaza kubwira ko kandi biri kuvuga ko Wazalendo hari abawazalendo bagiye batandukanye bari kwijoininga n'umutwe wa M23 n'andi menshi tugiye tubafitiye. Ivyo byose murabyumva muri aya makuru agezweho. Mbahaye ikaze ariko nanabibutsa ko amakuru yacu ndetse n'ibiganiro byacu byibanda muri politike diplomasi ndetse n'umutekano mu karere k'ibiyaga binini. Munyemerere twihuse cyane twahera kuri aya makuru ari kuvugwa. Munyemerere duhere ngaha mu gihugu c'u Burundi. Munyemerere twihuse cyane turebe uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyamye bikomeye cyane igihugu c'u Burundi. Joe Biden perezida w'iki gihugu cya Amerika yiyamye igihugu cy'u Burundi gukomeza gutanga support itemewe n'amategeko iciye inyuma ikajya gufasha Republika Iharanira Rusangi ya Kongo. Iki gihugu cyashinjwe ibyaha mpuzamahanga bikomeye cyane kuba kiri kugira uruhare mu mutekano muke ndetse no guhunga kw'abakongomani dore ko bagaragaje ko abakongomani bagera kuri miliyoni 7 aribo bamaze kuvanwa mu byabo n'intambara iri kubera mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igihugu cy'u Burundi kiragirizwa ibyaha bikomeye cyane kwivanga mu ntambara aho kuyikiza kigatuma yiyongera. Biravugwa yuko igihugu c'u Burundi gikomeje kwagirizwa n'ibindi byaha bikomeye cyane abasirikare b'iki gihugu bari mu buseruko bwa Republika Iharanira Rusangi ya Kongo ngo bari kwifatanya n'imitwe yitwaje intwaro ibarizwa mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyane FDL Mai Nyatura ndetse na Wazalendo bagahungabanya umutekano w'abene gihugu ca Kongo. Ibi ngibi byashimangiwe n'abaturage batuye Goma ndetse na Mushaki cyane abiganje mu bwoko bw'abatutsi ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru. Babwiye Burundi News Empire TV ko abangaba aba Barundi cyangwa se aba basirikare b'Abarundi bagira uruhare rukomeye cyane mu kuba batiza umurindi ihohoterwa dore ko vyagaragaye abasirikare b'Abarundi ngo nabo bari gufata abagore ku ngufu. Nta kaga gakomeye rero ku gihugu c'u Burundi kumwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zatanze gasopo ikomeye cyane ku Burundi buvuga yuko nibadahagarika ibikorwa byabo mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyane ibi biri gukorwa n'ingabo zabo ibi ngibi birabagwa
nabi cyane ndetse bakanafatirwa n'ibihano mpuzamakungu. Munyemerere twihuse cyane dukomereze ngaha mu gihugu c'u Burundi ku yandi makuru ariko havugwa nuko biri kuvuga ko impunzi z'abarundi ziri guhohoterwa bikomeye cyane haba mu gihugu cya Tanzania ndetse hari n'andi makuru yaturutse Malawi biri kuvuga ko hari umurundi wishwe n'abagizi ba nabi mu mugwa mukuru w'iki gihugu. Munyemerere twihuse cyane tujye muri Tanzania turebe impunzi z'abarundi uko zagiye zibitangaza. Zavuze yuko ziri guhohoterwa bikomeye cyane mugabo ziri kuba zanakwicwa bya hato na hato, dore ko byavuzwe ko hari abakenyezi babiri bapfuye bivanye n'uko bahohotewe ndetse n'abandi bicwa n'ubuzima bubi buri hariya muri Tanzania, amagara yabo akaba atifashe neza mugabo. Impunzi z'abarundi ni kenshi leta mvyeyi yashishikarije abarundi gutaha mu gihugu cabo, ariko abarundi bari kubarizwa mu buhungiro barabyanga, bavuga yuko Uburundi butarimo umutekano uhagije ku buryo batizeye umutekano wabo mu gihe baba bageze mu gihugu kavukire c'u Burundi. Ibi ngibi ariko birakomeza gushyira ubuzima bwabo mu kaga mu buhungiro, n'ubundi amakuru atugeraho nuko ubuzima bwabo nabo butifashe neza nk'uko amakuru agenda atugeraho ngaha kuri Burundi News Empire TV agenda abishimangira. Munyemere dukomeze n'amakuru ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Igihugu c'u Burundi tukibandaho kuko niho tureba cyane ndetse tukanyarukira no ku isi muri rusange tukabagezaho update. N'ahandi wasanga amakuru usivye ahonye n'amakuru ari ku trendinga ijya nino ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Munyemerere hano i Burundi hari ikibazo gikomeye cyane cy'ibinyobwa, bikaba biri kuvugwa yuko byabaye ivyibura cyane ku buduka buto buto bucuruza ibinyobwa bizwi nk'ibisindisha Primus ndetse n'ibindi binyobwa, bikaba byabaye ikibazo gikomeye cyane. Impuguke mu bukungu zagiye zigaragaza amakuru akomeye cyane zivuga yuko ari ikibazo cy'amafaranga make yari ngaha mu gihugu c'u Burundi. Igihugu c'u Burundi kikaba kibasiwe bikomeye cyane n'ubukene buri kukijyaho ndetse bikanavugwa yuko igihugu cy'u Burundi kiri gutakaza ubukungu ku rwego rwo hejuru, dore ko imibare iri kugaragaza ko ubukungu bw'u Burundi buri guhananuka bikomeye cyane. Umukuru w'igihugu c'u Burundi ahora yizeza abene igihugu ko ibintu bizagenda neza mugabo, ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeje kunenga ubutegetsi bwa General Major Evariste Ndayishimiye nabo bafatanyije muri uku kuyobora igihugu c'u Burundi. Ibi ngibi abatavuga rumwe n'ubutegetsi haba bari mu gihugu ndetse n'abatari mu gihugu cyane abari mu Bufaransa, mu Budage, barashimangira amakuru akomeye cyane bavuga ko General Major Evariste Ndayishimiye akwiye kurekura ubutegetsi kuko atabushoboye, bivanye nuko kuva uyu mugabo yayobora igihugu c'u Burundi atsimbuye mugenzi we umuhisi Pierre Nkurunziza wishwe ngaha mu gihugu c'u Burundi wahoze ari perezida w'iki gihugu. Kuva uyu muperezida mushasha yajyaho General Major Evariste Ndayishimiye uzwi ku kazina ka Neva, igihugu n'ubundi naho cyavuye naho cyageze, dore ko ahubwo ibibazo byiyongeye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Benshi rero mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bagakomeza gutunga urutoki General Major Evariste Ndayishimiye, dore ko hari abari no kuvuga yuko ibiri gutera igihugu c'u Burundi kuba ubukungu bwabo bwahananuka ni ibibazo bikomeye cyane, bashinja umukuru w'igihugu n'ubutegetsi bwose bafatanyije kuyobora iki gihugu kureba ibibazo by'ibindi bihugu aho kubanza gukemura ibibazo biri mu gihugu cyabo. Barashinja Antoine Felix Tshisekedi ndetse na mugenzi w'igihugu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye kureba mu gihugu ca Kongo gusa bakirengagiza igihugu c'u Burundi. Bityo rero barasaba ko nyiricubahiro Neva yarekura ubutegetsi kubera ko atabushoboye. Munyemerere turebe no ku bindi bibazo byaranze igihugu c'u Burundi. Iki gihugu c'u Burundi ari kuvugwayo amakuru menshi atari meza mugabo, dore ko uwumvikanye tumvikana n'ubutegetsi cyangwa se atavuga rumwe n'ubutegetsi ahita atabwa muri yombi akarungikwa mu ibohero hariya Gitega. Birakomeye cyane rero, abamenyesha amakuru benshi bakomeje gutabwa muri yombi kubera ko bagaragaza uruhande ndetse bakanavugira rubanda bavuga yuko hari ibitagenda mu gihugu c'u Burundi, ariko leta mvyeyi nibabona neza kuko bahita
batabwa muri yombi, kandi amakuru ashimangira ko mu mabohero agiye atandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi amagara yabo atifashe neza kuko bakomeza kugenda batotezwa vya misi yose. Munyemerere twihuse cyane mugabo twerekere ku makuba amakimbirane akomeje kuranga igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu ca Kongo. Munyemerere twihuse cyane tujye ku byaranze ONI, akanama gashinzwe umutekano ku isi kazwi nka Loni, vyari impaka ndende hagati y'abahagarariye ibihugu vyombi, abahagarariye igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abahagarariye igihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni mu gihe igihugu cya Kongo gikomeje gushinja igihugu cy'u Rwanda kugira akabako gakomeye cyane muri iyi migwano iri kubera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kongo yagize iti u Rwanda, igihugu cy'u Rwanda nicyo kiri guteza amakuba mu buseruko bw'igihugu cyacu. Ubu ngubu abagera kuri miliyoni 7 bamajije kuvanwa mu byabo n'intambara. Abagore n'abakobwa bakomeje gufatwa ku ngufu bivanye n'ibikorwa bibi biri gukorerwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igihugu cy'u Rwanda nicyo gikomeje kugenda gitera inkunga zikomeye umuhari wa M23 nawo ugateza imakuba ndetse n'intambara mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 ikomeje kwiyongera mu muvuduko wo guhungabanya umutekano ndetse no gufata abagore ku ngufu. Ibi ngibi byabaye impaka ndende aho igihugu cy'u Rwanda cyumvikanye gihakana iby'aya makuru ndetse kinavuga yuko ibi ngibi ari ibirego bidafite aho bishingiye, dore ko igihugu cy'u Rwanda kigaragaza ko ibibazo by'abakongomani naho bahuriye nabyo, bashimangira bavuga yuko rero igihugu cy'u Rwanda gihanganye n'ibibazo by'igihugu cy'u Rwanda bidahanganye n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rwashimangiye amakuru akomeye cyane ruvuga yuko umutekano muke uri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo naho bahuriye ndetse na bake bariyo. Nubwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihora itanga ibirego bikomeye cyane ku Rwanda bavuga yuko RDF, ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, arizo ziri muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, hari ikindi uhagarariye Kongo yagaragaje yuko ngo u Rwanda impamvu ruriyo ngo riri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni ku nyungu zabwo rwite, ndetse bikanavugwa yuko ngo rushishikajwe no gusahura amabuye y'agaciro ndetse no mu mitungo kamere yo munsi y'ubutaka iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo Kongo ivuga gutyo, mugabo nta bimenyetso simusiga igaragaza, ahubwo ikomeza gutanga ibirego bidafise ibimenyetso. U Rwanda rero rwabihakanye rwivuye inyuma ndetse runavuga yuko Kongo yakicaye igakemura ibibazo byarwo ititwaje igihugu cy'u Rwanda, kandi igihugu cy'u Rwanda cyagaragaje ko Kongo ikomeza gukora ubushotoranyi ku gihugu cy'u Rwanda. Bagaragaje ibimenyetso simusiga igihe Kongo yagabaga ibitero ahitwa Rubavu. Mu karere ka Rubavu rero hakaba haragabwe ibitero na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abasirikare bayo FARDC ndetse bafatanyije na FDLR, umutwe w'abajenosideri umaze imyaka isaga 30 uri kubarizwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma yo gukora amarorerwa yabaye mu Rwanda Mata 1994. Abangaba rero bakaba barijoininze bikomeye cyane n'igisirikare cya Kongo. U Rwanda rero rukaba rushimangira amakuru akomeye cyane ruvuga ko ruhangayikishijwe bikomeye cyane n'uyu mutwe uri kubarizwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bahangayikishijwe bikomeye cyane no gukomeza gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside ndetse no gukomeza kwibasira abo mu bwoko bw'abatutsi ndetse no gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda gikomeza guhamagarira abahunze igihugu bakoze jenoside yuko bagaruka mu gihugu cyabo ndetse bakaba bafata n'ibihano byabagenewe. Abahunze nta mabi bakoze bakaza bagafatanya n'abandi banyarwanda kuba bakubaka igihugu kigatera imbere, aho kugira bakomeze guteza umutekano muke mu bindi bihugu ndetse no kuba bashaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Munyemerere twese cyane twinjire mu rugamba rwa M23 byakomeye cyane Rwindi, mu gace ka Rwindi, dore ko habayeho kurasana bikomeye cyane impande zombi
zikaba zatakaje abasirikare. Uruhande rw'umutwe wa M23 rukaba rwatakaje abasirikare bagera kuri babiri, ariko ku ruhande rw'umutwe wa Wazalendo ndetse n'igisirikare cya leta aricyo FARDC ndetse n'abasirikare b'Abarundi bakaba batakaje abasirikare bagera kuri 15. Ni irasana ryabaye kuva mu gitondo ahashyira saa 10 gushyira saa 11 gutyo za mu gitondo kuri iyi tariki ya 27 Ndamukiza na 24. Rwindi rero hakaba humvikanye amasasu aremereye bikomeye cyane ndetse n'imbunda zoroheje n'izikomeye hagati y'izi mpande ebyiri zihanganye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo ayo makuru bagiye bayatangaza nk'ibinyamakuru bigiye bitandukanye nka Bwiza.com, France 24, Maisha DRC Congo, impande zombi mugabo nta kintu ziratangaza kuri aba basirikare baba bapfuye. Gusa amakuru dufise ngaha kuri Burundi News Empire TV nuko ingabo z'u Burundi iyo ziguye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zizize intambara cyangwa se kugwana nyine, igihugu cy'u Burundi gihita gihisha iby'ayo makuru mugabo. Amakuru rero y'imibare ijyanye abasirikare b'u Burundi bakomeje kugwa muri iriya migwano bigatuma itangazamakuru ritayabona neza. Igihugu cy'u Burundi gikomeje kugira ibanga rikomeye cyane, impfu z'abasirikare bari kugwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko dushingiye ku mibare Loni yagaragaje ndetse yakunze no kugenda igaragaza mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye harimo Maisha, France 24, Bwiza.com, byagiye bigaragaza ko u Burundi bukomeje gutakaza abasirikare benshi hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo imibare itazwi neza ariko ni benshi bakomeje kuba bagwa muri iyi migwano. Munyemerere twihuse cyane tujye ku yandi makuru. Biri kuvuga ko Wazalendo nyuma yo kubona imbaraga za M23 ko ikomeye cyane, ubu ngubu Wazalendo ngo iri kuba yakwijoyininga n'umutwe wa M23. Bamwe muri Wazalendo bashimangiye amakuru akomeye cyane, bavuga yuko nubwo bahanganye n'igisirikare ca M23 kizwi nk'intare za Sarambwe, bavuze yuko gutsinda uyu mutwe bikomeye cyane kandi bitoroshe mugabo. Bashimangira amakuru bavuga yuko M23 muri tekinoloji iri hejuru ndetse no mu migwanire, dore ko imyimenyerezo ya M23 ibikomeye cyane ngaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi ubu buhamya bwatanzwe n'abaretse kugwana n'umuhari wa M23 ndetse bavuga ko badashaka gupfa, dore ko umuhari wa M23 ukomeje kwivugana bikomeye cyane abo bahanganye muri uru rugamba rukomeye cyane rumaze imyaka itari mike, dore ko igisirikare cya FARDC ndetse n'igisirikare cy'u Burundi bikomeje gutakaza abasirikare bivuganwa n'umutwe wa M23 uzwi ku intare za Sarambwe. Munyemerere twihuse cyane tujye ku yandi makuru nanone yegeranye neza na M23. Nuko Antoine Felix Tshisekedi yahungabanye bikomeye cyane nyuma yo kumva ko M23 iri kwigarurira utundi duce tugerekwaho n'agace ka Rwindi, dore ko biri kuvuga ko agace ka Rwindi ubu ngubu 5-5 kari gukontororwa n'umutwe wa M23 bikomeye cyane. Ubu ngubu amakuru aravuga yuko agace ka Rwindi ubu M23 itegereje kuba yahatuza abaturage nk'uko byagenze Mushaki ndetse no ku musozi wa Muremure. Ubu ngubu abaturage batuye Mushaki bashimangiye Burundi News TV ko bameze neza kandi amagara yabo yifashe neza bivanye nuko M23 ikomeje kuba ngo yabacungira umutekano. Ubu ngubu ku makuru dufise nuko M23 isigaye yarunze ubumwe n'abaturage ndetse ukabona ko ari na politike nziza. Ubu ngubu bahurira mu bikorwa byo kubaka igihugu cya Kongo nubwo hakomeje kuba haba intambara. Ni kabiri cyangwa se gatatu vyagaragaye ko M23 iri mu muganda ukomeye cyane n'abaturage bahariya Mushaki b'abakongomani. M23 yashimangiye amakuru avuga yuko ubutegetsi bwa Kinshasa
Kinshasa bukwiye guhindura politike yabwo y'amacakubiri ndetse no gushingira ku bwoko bivanye n'uko ihohoterwa rikomeza kwiyongera muri iki gihugu. M23 yavuze yuko yo idashyira imbere ubwoko, waba uteye gute, waba uri umuhutu cyangwa se uri umututsi, ariko ubutegetsi bwa Kinshasa bwo bukomeje kwibasira abo mu bwoko bw'abatutsi, mu gihe M23 ikomeza kugenda ibyamagana ivuga yuko bitagakwiye. Bivugwa yuko M23 ikishyize imbere ngo atari imigwano nk'uko bagenda babitangaza, ahubwo ari diplomasi ndetse no kuba bazana politike nziza muri iki gihugu, bakubaka igihugu cyiza cy'amata n'ubuki cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. N'ayo makuru yaragezweho nshuti banywanyi bacu, mwakoze kubana natwe, umunsi mwiza.